Chaque jour, Mbonda Congo Central, maison de communicateurs professionnels, MC Pro. Mwana mboka député provincial ya circonscription ya Mbanza-Ngungu, Rachel Diazangu Kantona, na bozongi mwaye malgré mobembo molai abosana te ko expliquer ONG na ye na kombo ya Tombokolo oyo ezwamisami na mboka Fwatu pe atalisaki situation oyo ezali koleka na province na mayematali gouverneur na population mobimba ya mboka oyo babengi Fwatu. ONG ya Kotaku Mfwatu depuis 2010. 2010, Toasala Kimvuka Ibamama, à travers les villages, nous nous sommes constitués en comité. Toasala Kimvuka Tobokeleng, maison de la femme, Tobokelanga Yewu, maison de la femme, mais à travers l'ONG Tombokolo. Alors, l'ONG Tombokolo, Tokotakuku, Mumambu Masala, Mutangi Sabamama, Nanga Lutamona, ONG Tombokolo, site d'alphabétisation de Mfwatu. Munantangui na Toakala, il y a 25 sites d'alphabétisation. À partir de Nzundu, Kugunda Mfwatu, Toakala, il y a 25 centres d'alphabétisation. Toakala, baka financement pour coopération canadienne. Il y a un financement yina. Toasala mama alphabétisation. Toasala mama concept genre na autonomisation de la femme. Donc voilà, ce sont des vestiges. Nous n'avons pas continué par manque de moyens, mais nous sommes, comme vous le voyez, les mamans attendent toujours. Maman province, Buntele Ebu, Nanga Mukungwalunina, Bampangi, Nanga Lawid vo tata gouverneur wa Katulu, mauvaise gouvernance. Butu sidi bubu kadimu vacances tuna. Vacances ya mana le 30 septembre. Sito vutuka kuna parlement, kuna assemblée provinciale. Mambo mamole mena yetu makwenda yetu. Tu fais vote gouverneur d'Ankaka. Kadi gouverneur ka vote anga ka nkangwa wonsonoko. Gouverneur ba député ba kumvotanga. Donc beto ba député sito vote gouverneur d'Ankaka. Et deuxième chose, Faso Nantele kuna kimpika tutavutuka mu session budgétaire. C'est-à-dire si toi ça la budget ya province. Budget même mugumbaki salwenena. Budget c'est-à-dire liste ya mambo mahonsono gouvernement provincial sikavanga mumvula ukwiza. Budget mu octobre ikalanga octobre novembre tu votele. Alors mutakwenda imambo tunavanga imana mu voter budget yo isadila gouvernement mumvu kwiza. Alors bungitata kwa beno nkangu ngitatela kwa beno simpangi zami beno lomvota ngenda kuna matadi mu wogelanga beno. Alors moi kuna ngogi kuna kwa beno mafeti tuka mono kize iko ketinkia kiamvu kina kiambi kuku ketinkia ekoli niambi bubu luta kwa mngezi luta kumatondo me mbwini lupitalu nkotele l'hôpital Luambi bangeni memo donc kwa beno mafeti tukanga mezi kwa mono ngele nanti kuna. Alors voka lungeni kimako diambi kuna tula muna budget nkatu. Alors mbazikine sikakala beto katu kipwanga ko beto katu kipwanga me beno lufeti ganga desiderata mono ngena nanti. Idina kwa nini donc mama mole tukoendela vota gouverneur et vota budget. Tokoyebe te bazwamisami na population oyo na mokolo ya dimanche 12 septembre tondisamaki vraiment na esengo mingi komona mama Rachel babinaki pe basepelaki balobi ete esengo kozala na mama motema malamu boye. Chaque jour, Mbonda Congo Central, maison de communicateurs professionnels, MC Pro.